jagang hangang vai lama miswal ke janun na pekin hing lucinan chinan ha cafe nan chun chupan tu dot na hile a umlau du tilaw na le simhan se kalam na atling ka au bilai kam tu gange mi vyal te chain ha se ka thang chalai ka kam tu boy dung zal in dung zal tiang mi sol big mi ke mam han nun na pe jang in ka don jeng e lâu si câu han ding a poi lâu do tu gang ngay poi pa ka lo kle cho re cho glowing na ka shoy na ka kal ta palo jumot la na sin na tu yan nan shin shan na vel ngay na tu ge za aza bai lama miswal ke janun na pekin hing lucinan chinan ha cafe nan chun chupan tu dot na hile a umlau du tilaw na le simhan se kalam na atling ka au bilai kam tu gange mi vyal te chain na se ka thang chalai ka kam tu boy dung zal in dung zal tiang mi sol big mi ke mam han nun na pe jang in ka don jeng e lâu si câu han ning a poi lâu do tu gang ngay vai lama miswal ke janun na pekin hing lucinan chinan ha cafe nan chun chupan tu dot na hile a umlau du tilaw na le simhan se kalam na atling ka au bilai kam tu gange mi vyal te chain na se ka thang chalai ka kam tu boy dung zal in dung zal tiang mi sol big mi ke mam han nun na pe jang in ka don jeng e lâu si câu han ning a poi lâu do tu gang ngay jeng e lâu si câu han ning a poi lâu do tu gang ngay Wow, Esther. Hello Esther. Do tu nanay mila ka katel mo? Ako te katel lao che chu. Okay. Yes, Esther. Nang makha na favorite farge thai kan do da na favorite farge se. Blo Blo, khai chin chao. Yes. Esther, Asia chung ka lai khin dom mer pol ni khan.
จะติดดันรัวที่มีข้ากันวันฮัลเวนฮัลอะไรจังฟ้านักเตนดอมเมอร์พูลขันนั้นมินกันวันชิมตีลาแล้วกะไรมังบวยนี่รักทอกล้อกะไรขันที่เข็นนั้นวันกันเตละโมเลยมังบวยนักกันทอกเปียกดิ้งกันอินซอม Esther Hlawn sak mi tha tuk ti mi kha masibika vanchim gudu chun Hlawn sak khan napan kho peng ti smil len tu kho peng makha kha tha tuk chun Hlawn thim mi kha amin thangai mi site gospel singer of the year la gospel song of the year site tha ten sak ko cha khan tha tuk ligit the Wow, Esther. Wow, na thiam tatak ka uar tuk mi so you own the stage. Ki se na pi kha nang mata bak ki se conference tak tin kan sak pek sa jong khan kalom. Chun ka uar tuk ri mi so atha kha nang ma style tin na sak mi kha amak tu ka te creativity na ngai ka uar tuk likithir bi dare. Esther man tuk stay zum kai ti khin ti tha kan sak ti kan chol pa khin cheu kha chu mai hi kan control khaw lawi kan o ki thin kan che thai lo tu pon khin chu mu nang chu na control kho chu na him pa bu ba kan na sak gi a tha ta tak chu no o kha lai ha na sak mi khan ngak chia ti ka na tin a fiang tuk gi ma e ka lom tuk mi chu na nu le pa kha an mak tuk ti nak se ruang chu lai hol nak chia ti ka na tin tha ten fiang tin na sak mi la kha kan fiang khaw tuk chu kan thai kho tuk ma kha a tha tuk gi kai mi chu nang ma khi lai kha man tuk sa ding se a foi nak chun a tu men praise when you worship man ki kan free pang ding bak khin na se kan ti ka uar tuk a tha tuk na nu le pa chung jong kan ni lom i zum chin ma Esther sweet. Oh my goodness, your voice really, really sweet. You show your smile to the audience. It's a very good attitude. It is your attachment with the audience. You have a lot of fans, even though you are very young. Keep singing, keep singing, keep singing. Okay? God bless you. Thank you. Esther ya favorite far ke khazai se sikha Okay Esther thanga kul kambeng piak than hala Okay atu chu Hlazuamnak kha